Joseph Mwangangi John ula mumanyiw'A unakwatie maana atatu na miongo itano na thanthatu kuma sukuluni wa Kasina Mutwangombe ula wi Mwingi ya kati niwesa Kukwata Utethyo wa fees wa myaka ina kuma kula ndongoi yaka kauntini ya Kitui DR Irene Kasalu vala uvisi usu wa mutwaa sukuluni wa imwana wa Matinyani ula wi Kitui cha udhuloni wa Kitaa Peter mwenekivila wa gaf kauntini ya Kitui wamenda amanyiw'A ala onthe matethekete na walanio uo kwisila uvisini wa mutongo yusuaka mekie kithito masomoni moka. Onesimus Chalo nukwelesya. Joseph Mwangangi mumanyiw'A kuma sukuluni wa musingi wa Kasina ula Mutwangombe Mwingi akatiba kauntini ya Kitui unakwatie maana atatu miongo itano thanthatu na akosa fees wa kulika class cha form 1 niwesa kutetheka kuma kwa uvisi ya ndongoi ya kafa kauntini ya Kitui DR Irene Kasalu tino akio cha enende kuvikia uvisi usu wa ndongoi ya kam mumanyiw'A une wambanywa na watu wa sukuluni wa imwana wa Matinyani ula Kitui cha udhuloni wa suwa kauntini ya Kitui vala walivoti tino Kukwata Utethyo wa fees wa myaka ina kuma kwa DR Irene Kasalu. Nimetoka side za Mutwangombe Kathoka. Nilipata alama 356 marks na naenda shule ya Matinyani. Nimesimama hapa kurudisha shukrani kwa Mheshimiwa Dr. Irene Kasalu kwa kunilipia school fees form 1 to form 4. Nasema ni asante sana kwa kunisaidia. Na nikisoma nihitimishe ndoto yangu ambayo nilikuwa nayo, nitasaidia watoto wengine maskini kama mimi. I promise you that I will work hard in class and in future I want to be a doctor like Irene Kasalu ili niweze kusaidia watoto maskini kama mimi. Pia na Kitui Peter na ulo kwa ateta mwenekivila wa kinando cha gaf pa kauntini ya Kitui ni waweta mbikia vume na siane 11 na ile na kosete fees na mafikia na kuitwa maskulu mwakani u wala wakuli amanywa asoma na alangi medhito mayevu fees woni kinando ki kwikia viti masomo ni mono kana kwa liula uni wom na tuyo nitukwatie report kana pekana kata report form 1 ka Mutwangombe kosete max maana atatu na miongo itano na atatu na kana kuku Mheshimiwa Irene no tutumie tukituka kone na oyu already kana kuku ni twakaete ba uvisini na twakombaniana kana kukaendete kutwa wa school ya Matinyani boys. Mheshimiwa Irene ni mutongo withite na woni wa kwenda kukwata kisomo muno kisomo cha Kitui County otwise kana ithie tumete kundu kumu Kitui County ni bandu bomu na bateke kisomo bayundu ngitutonya kwika twika watu banda tuyundu twika kila twika ni kusomera kana kaka kana ka 10 na kama mwakani wo onenge full scholarship kuma form 1 mpaka form 4. Mumanyiw'A wetekana no kwithia kiki kithito masomo ni market na kunengwa visoini DR Irene Kasalu vala wetekana no kusoma kwa viti na kuyanisa ndoto yake ya kwithia ndakitali. Mheshimiwa twe kutungia mubea na ukwende ya na kiu wende tenacho oyu ni tutwaite kana kuku oyu Matinyani nikake yake wa shopping yonze Mheshimiwa ni mwasi jukumu mwisu akathoya shopping yonze kila kitu chonze kana kuni kombanie kaendete kulika kilasini katesi ya Mheshimiwa Irene Kasalu na tuithite tukwiku twina ciana ya na yemwe na 70 si form 4 ila siende na kuminukilia na tuina ciana Mwanza si university ila twasomethetie 2017 na sieka nesa na oyu ni twaitwa hii university ila siekite nesa nenda kuthuthia ala Mwanza me school Mheshimiwa ni wiyumbaniti onakana kukeka nesa akakasomethia mpaka kasioke asima kokena kindu katonyo utethia musei katonyo utethia family na even the community ilesa bakubila kana kau kwa utenda uthuthia ciana itio ndila si ukwata scholarship mwika hatate kusoma na ngwe ikibidi nundu uvisi wa Irene ni wiyumbaniti kumukwata kwoko mpaka musioke community mwina undu wa kutethia. Ninyenya Joseph John Mwangangi mwana lani nagi ndongoi sionthe inde Irene Kasalu no wana mbase mwana osu newa kiyo kyakwa ngai nathime Irene Kasalu no munenge ukumba usu na wendo usu. Ilivota bilingwa mubo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui ni Onesimus Chalo.